guthukia gwaku ri kana aka participate guthukia gwaku ri agakena gwathuka. That's a fact. Na ndari na benefit ya kona. Gikeno giake ri ni guthuke. Gikeno giake ni criticizer. Tia Joy akuoya kuhire ku wakarede akuoya kuhire ku Tia Joy. Oh, so tutina ka todo de kehiko ine no no ndikaumba gwakwa wakaridi wenda wega gwaku keherio ni gikuo either giaku gikweherie kana kia muthuri gitume umweherie. Na niguo manyendire man kush ati marakwenda tondu nimuonaga wi mutheru mari makugurira nguo mari makugurira thabuni ngithe nduri kindu githondeke tondu andu aingi they are very lazy matirenda guthondeka kiao marenda ready made they are called pick and pay. Pick and pay kwa na kuriha yeah. Na coka guthie kinegenaga akiuga yuma munene ngauma munini agakiuga atia na njiraga andu atiriri wa karindi mundu wi swimming ri ndamakaga ni unene wa swimming pool kana ringu akari wa swimming ri yana kana depend kana shallow end tondu ngota gwaka nyumba nene sitting room igega stool. That's a fact. So kio kiwa thi nyumba yaku ndikoragwo nayo okay. Shokera vazi ringi Rama mafetro wa mbere mu kiguya kana yes Petro wa mbere gicunje gia kana muhari wa 8 cokera ringi na gukira maundu mothe turai mwendanite o kwendana inywe na vazino hetu maundu ndenda andu maandaraini ni undu wendani niguo uhubagira mehia maingi wakarindi angikorwo ni ndehia gwakwa muciiri na mutumia wakwa ni anyendete ri wendo ria nyendete naguo ri ukuhumbira mehia maria ndeka. Angikorwo ni nyendete mutumia wakwa ri mehia maria kari mekuhumbirwo ni wendo ria ndimwendete naguo. Problem ni atiriri tuonanagira mehia mucie tondu tutire wendo. Shesheni hakuhe nawe.